Hello guys, so karon nga video it's Balik Alindog day 11 and the usual day. It's rainy because it's rainy season and gaulan gyud sa gawas og bago-bago lang gid ko kauli gikan ko trabaho then na-stranded ko sa mall ito sa SM and gabaha na dito sa dalan sa SM ang main road og ang ketkay po daw may gani naka-adto na kog SM so hulat na lang ko ning hunong ang ulan para makauli ko and ang sanay oras hapit na mag 10 and karon pagid ko kauli karon because dili man gid ta maka work out outside or jog so kanina na akong buhaton so nakita ta ni sa akong app sa Pinterest app na ako so it's 5,000 squats and 1,000 push-ups. From day 1 to day 30 siya. So here you are. Can you see? Oh no, hindi siya maklaro. Wait. So dala siya guys. Klaro siya. So day 1 is 40 squats and 8 push-ups. Nga makaya na ako. So mag day 1 ko karon 40 squats then 8 push-ups. Ako nang buhaton ng kuan. Kato. Atong squats and push-ups. Kaya so 20 na to para para 40. So guys, hamanan na ako ang 40 nga squats and sakit na gid akong pa sa 20 pa lang ganiya sakit na og na proper way daw nga pag squat di daw nimo ibuka og ayo imong mga legs dapat daw closer lang gamay daw para pag bend nimo mo effect gid daw dayon. And mao do na proper way daw ingon to kong coach. Ako so nagabuka man gid ko. Karon ako nang gi-apply yang gingon. So mailan man nato ang resulta. So next up is push up. 8 push up. 8 push up ram to gingon. Dito na rin ko sa akong setups for 100 as usual.
Whew! That was a nice workout, guys. So, grabing singot ginako, oh. Huh. Klaro ninyo? Di man nyo maklaro, pero singot gigay ko, guys. And I'm very thankful nga gipaningot ko karon. Bisag naro ko sa boarding house, naro ko sa kwarto. It feels kapoy gid siya. And dira na ko manon akong vlog, and hope nga nag-exercise pud mo sa inyong pagtanaw ani o ma-motivate mo. So naunta ko'y motivation nga mataog sa iyo para mo exercise, no? Kamo unsa inyong motivation mo mataog sa iyo. Tagay ko sa inyong motivation, and kadush, see you on the next video. Bye. Comment down below, okay? Bye. What's up, guys? So today is Balik Alindog day 12. And as you can see, dili ta karon superhero tong gamiton. Let's do the Pokemon Master workout from Nella Ray, and let's do this now. First would be Pikachu's jumping jacks. Next, guys, would be Kabuto's punches, around 20. Alright, guys, next would be Charmander's high knees for 20 reps lang, ha? Next, guys, will be Bulbasaur squats, around 20 repetitions ni guys. So let's do this. Alright, guys, next would be squirrel jump knees for 10 repetitions. So sunod, guys, is Vulpix one leg stand for 40 seconds. Mag-timer pa ko. Guys, 40 seconds per leg, basin isa ra ka leg yung kuanon sa 40 seconds. So dapat 2 ka legs for 40 seconds. Up, guys, would be si Koan Meowth's plank punches for 20 repetitions. 1, 2, 3. So next up, guys, would be si Psyduck's plank rolls for 10 repetitions. Kapit na siya magngit-ngit. So guys, last and not the least, the 9th exercise to become Pokemon Master, wala ko'y bola, is the Onyx plank lunge, plank into lunge. So ato na yung buhaton, guys. Okay, para mahumantang ngit-ngit na kayo.
Pokemon Master workout para sa may ganahan may mo Pokemon Master dira and physically fit mo para makuha og Pokemons kato ang inyong buhaton. By Neil Ray by Neil Ray nga workout ni niya. And yes, as you can see, ngit-ngit na gid kay siya. And dili na ako mahuman ang 3 sets. 3 sets mo ito akong buhaton. Yeah, for 2 minutes nga pahuway. And unexpectedly, kinahanglan ako kuha na akong uyab para po ma-save siya. Inaana ko ka-caring uyab. So guys, dire na ako manon akong vlog. So guys, dire na ako manon akong vlog. And salamat sa inyong pagtanaw and kadus. See you in the next video. Have a great day and always exercise, stay healthy and eat healthy. Kadush!